Bab 3. Penyewa Kelly Lynch Hall. Izinkan aku memberi pandangan Sir Walter, Tuan Shepherd bersuara pada satu pagi di Kelly Lynch Hall sambil meletakkan surat khabar, bahawa keadaan semasa nampaknya berpihak kepada kita. Keamanan yang tercapai ini akan bawa pulang semua pegawai tentera laut yang kaya raya ke daratan. Mereka akan memerlukan tempat kediaman. Tiada masa yang lebih baik Sir Walter untuk mendapatkan pilihan penyewa yang sangat bertanggungjawab. Kebanyakan kemewahan dibuat sewaktu peperangan. Sekiranya seorang laksamana kaya raya menghubungi kita, Sir Walter, sungguh bertuahlah lelaki itu, Shepherd, jawab Sir Walter. Itu sahaja komen aku. Kelly Lynch Hall ibarat anugerah baginya. Anugerah yang terpenting. Dan biarkan dia mengambil imbuhan lumayan daripada hasil rampasan perang. Begitu, Shepherd. Tuan Shepherd tertawa sebab dia tahu dia mesti menggunakan jenaka pintar ini, lalu menambah, aku mengambil kesempatan ini untuk menerangkan Sir Walter, dari segi urus niaga, bagus untuk kita berurusan dengan tentera laut. Aku ada sedikit pengetahuan dan cara berunding dengan mereka, dan aku jujur mengakui mereka berpendirian amat liberal dan berpotensi untuk menjadi penyewa yang diinginkan, setara dengan golongan lain yang akan kita temui. Jadi, Sir Walter, izinkan aku menyarankan sekiranya khabar angin tersebar berkenaan niatmu. Ini mesti direnungkan sebagai berkemungkinan yang akan berlaku, kerana kita pun tahu betapa sukarnya menyembunyikan tindakan dan keinginan di dunia ini dari perhatian dan sifat ingin tahu manusia. Akibat ada harganya, aku, John Shepherd, akan menyembunyikan sebarang hal tentang keluarga ini seperti yang telah kupilih, kerana tiada sesiapa akan menganggap aku penting untuk diperhatikan. Tetapi untuk Sir Walter Elliot, ada banyak mata yang akan memandang. Oleh itu, pada firasatku, aku tak akan terkejut walaupun dengan segala waspada, masih ada khabar angin bertiup ibarat tiada angin masakan pokok bergoyang. Kerana itu, sementara permohonan sewaan akan sampai juga tanpa persoalan. Kufikir, sebarang pertanyaan daripada Komander Tentera Laut yang kaya raya berbaloi untuk diterima. Izinkan aku juga untuk menambah 2 jam masa yang ku ambil ke sini. Tidak kira waktu untuk menjawab bagi pihakmu. Chapter 3. I must take leave to observe, Sir Walter, said Mr. Shepherd one morning at Kelly Lynch Hall as he laid down the newspaper, that the present juncture is much in our favour. This peace will be turning all our rich Navy officers ashore. They will be all wanting a home. Could not be a better time, Sir Walter, for having a choice of tenants, very responsible tenants. Many a noble fortune has been made during the war. If a rich admiral were to come in our way, Sir Walter, "You would be a very lucky man, Shepherd," replied Sir Walter. "That's all I have to remark. A prize indeed would Kelly Lynch Hall be to him, rather the greatest prize of all, that him have ever taken ever so many before, hey, Shepherd?" Mr. Shepherd laughed, as he knew he must, at this wit, and then added, "I presume to observe, Sir Walter, that in the way of business, gentlemen of the Navy are well to deal with. I have had a little knowledge of their methods of doing business, and I am free to confess that they have very liberal notions, and are as likely to make desirable tenants as any set of people one should meet with. Therefore, Sir Walter, what I would take leave to suggest is, that if in consequence of any rumours getting abroad of your intention, which must be contemplated as a possible thing, because we know how difficult it is to keep the actions and designs of one part of the world from the notice and curiosity of the other, consequences has its tax. I, John Shepherd, might conceal any family matters that I choose, for nobody would think it worth their while to observe me. But Sir Walter Elliot has eyes upon him which it may be very difficult to elude, and therefore, thus much I venture upon, that it will not greatly surprise me if, with all our caution, some rumour of the truth should get abroad, in the supposition of which, as I was going to observe, since application will unquestionably follow, I should think any from our wealthy naval commanders particularly worth attending to, and beg leave to add, that 2 hours will bring me over at any time, to save you the trouble of replying."